Buhabe no. Raja nami. Oni do biaro pertiye dihang makan yang mahamuna Tuhan. Asal dia. Ditabai Tuhan. Dihame. Jalan yang kapas sabau tertuari ladang itu pepengna. Kita selalu masalah madua. Asa sitorok ma kakana sitorok sirugu mabulungna torok ma hamuna ula nami sansoni manang kami borumuna. Jadi sebenarnya musik kami iya odala nami masobat ula nami ketemu mazolo dihami botak sopai. Jadi, song lima solo karagaran ya katulang namin na boso kay nang baw namin umuwi ma dihulaw-ulan namin moro tusong may pinagaya katulang ang kama kalat mo rin nabuyo pa ito kami parkele mo matangiyang mahamod mga tumatali batasan giya tulungan na bulunggan sa loob namin kaya tagal na nangin tupepeng nakita sa mga ito sa mga lima lolo namin sa mga hulaw-ulan sa loob. Kung matuturo kamu mapahami sa loob ng ulong na siyarani dari tayang nanggaluto at rawat ko riwata sikat nilang kita mula kami sa pinulit kamu na si pasabarani nagbumanok dari tangan air kamu at tayang maangit ko riwata asa dilihat Tuhan muna sikat nilang pinasaat muna kaya papasok makaroon
Tuhan mula terukna uru nami. Jika dunia mula dosi akapina muna. Mau maka nomor 33. Jadi kawan hari pe asal kami dari bangku nami. Kalau kami dari bang teruk buru nami. Dari bang. Jadi abang kondisi nami. Kami. Asal kami dari buru nami on. Kamu masuk tahu kondisi.
Inawa multiyo, inakat kanuhatan. Baik dalam medihami, udah setuju pada undang kau sekarang. Sarmodo ni ibu kami, rohami na ison hula-hula muna. Lao pasahaton na hopara di bertuau ni ibu kami on. Número surata di si amang borwade, número surata di si taringo di si benon ni tangan nami. Taringo di si benon na tangan nami, juru panarias kami ngarayati. Bukor panarias kami ba anggo hatanan non ba perpudi bay. Di suruhatai 20 mah amang guru nalau si pasaton nami tua muna. Gari kurang. Di dorohan nami bahamu mah mangatur homian noan. Perjaya mamu. Satu. Ya. Jadi ngarobo. Gabi. Rohami noaing lau pasaton. Ulos si torok rabu tua muna. Ulos sudah gajah. Unang bere kamu ang guru ate akan naburuku nilai ni uloso. Nanay si patokon nami doon. Moloon, buiro, tamoto larkanio. Alay, perhidian nami mo tutuhata. Dalam ditanya nami, asa, mamitra, tusulun dari o. Di hauna sudah paparan ni botol nami o. Asa, torok maribu, paparamuna tusulun dari o. Asa gajang songon gajang iuloso si pasahaton na mata nomor 2 di bata tuhamuna tujuluan ni arion di bulian ni iboto nami jala pengiruan nami tutuwata tutu di hamuna sulit peparan ni iboto nami molo mangula bihamu gabi ma na diulang molo marpahapahan apinamu sidur ma pahapahanamu molodum nomor dada pehamu saya perok madala sidara namuna molodum nomor 33 pe saya mau memanang per 33 disudi teh paparan ina dua asa si dua pengeng sauma dua mai dia kana medi ibur-ibur magura dia ka pasikola dini otuan habis taran habis suko perwilotoan dari portilio pasangat tuata tunasida dia ka na ngului par karejuan di patong otuan angka pakarejuan na hopar tu parwinotoan na sok-sok lima dia akan naung dabot roka di padurutuan si roka mitokina tujuluan lareon asa tung masela sorohamuna di budian ni imoto nami onati akan mengoru asa dongoron nami mason hasahadan ni ulos kanak sipasaon nami tuhan asa hujur nabago ditopi ni topian tusi sudah bokaran ni iborokno malaka saya itu sima kapotan par Saudia. Isude paparanna. Yaka agabio. Asado orang nami mah. Bintang naroniris obun nasuborok. Di bulia di botan nami mah. Di paparamuna kamang guru anak beriris boru goro. Asa tio aik di sumur. Gajang aik di bodar. Sudema hamu teh yang guru nami paparan ni. Di botan nami mah si gajang umur. Jala si torok pinopa. Asa saat solu, saat matu batean, saat tu bahasa tangan mo, ulos na gajang. Tuamuna, ulos torok rapu, saat mau pemuna, parhorasa dohot tagabio. Atau naik ulosoro. Jadi amang nama kami. Adoran so pasatami uloson. Ala marmula rinda gabe, marmula horas. Kaitangan mo jadi kami, godang mula-mula. Harus berumah bodak sobai. Mau lihat ya mang bunga diuliho panggilan tadi. Lason na maro dang ngayon mga lihat kay mang boru. Iya, alay sama itu lah setiap muna nga pala mga lakikin no ngan ba padokan namin yan dijulo majuha musudi akan hampir nurusi. Kasi turbo yang nokatok nisi. Kasong lima niya.
Así dah marau butira mengboru Nah, sudah. mana dong di punya apa lu lebih. Oh, nggak boleh biar 20 loh, Oh, iya. Oke, guys. Jadi mau ganti mama. Lu coba tak arong dulu dia turnami dulu song namang boru ke sebagai dulu song. Jadi mau lihat ya mak. Kalau yang mau lulus tuh kami be nama lo nabi. Lalu coba godang mengaliat. May damang ma na ho partisip.
orang pernah. So tumarong na tinggal kalaiku itoku akabere. Anong kabera sinabot kamu? Kasih kopi So ate. tumarong na tinggal. Sesuai itu bakal dia mung orang na tingat. Molo hurape rere ruhani. Isirabe. Murunawi ade pertapugulo do perhasioran. Besok kamu ba? Murunawi. Koto daw dapat iso. Romu. Sadabi nang mga tidak kanawi. Molo siya kami tulang. Alay ngayon ka pakoran mo de. Alay naksibata nakasama buwan na de. Muro na pasado luson nakasama buwan. Alay mo nang irok konsep di hawak kalay. Mana de ma? Ala na nga usikot kami nakikisabata orang natinggal. Jadi semua siya na majawa mana sila. Siya na majawa mana sila de. Karena buru na, karena itu na buru. Setiap waraja nami. Anggo biji. Lema. Bakol. Halo. Dos marahomong. Gula-gula do musei. Mana de ma? Jadi kalau ku orang beda tinggal. Nunga. Pas bekan. Lanjut dulu saat mau tuh betian. Nunggu saat tuh pas saat kami urus naga jadi kau rambut kau muna. Saat mau apa muna. Baru rasa tuh naga biu. Maju tuh. Main pas saat tayo tuh kamu. Abang guru. Gabi bicara horas. Kabuparana dari hutan ng pangaratuan dari sampai Tuhan ng kapangalahan ng kanyang numur. Atong las rohani badan, las doh rohani pagdinan. Merasa nami, molo pe di bagay sa lampason, las buha pareho kami, madok silohon nami. Ipe anang jumolo rohani, raja nami marsapakay na budari. Kini yang utang merezai, nah menutup pejolo di punguni alaman getak bidanon rohani marsokta tuh merezanani pasahapto piso nagacang turajai doho naka natulang namin na butsuon ba radi majolo rajai somoni majutan namin baru biasa tercokanan naman. Mau lihat kamang guru di bobo. Tang itu mulai mengalas bawah kami. Mau lodup di tongan yang lamarok kami soba muna kobar tu ada do tuhum lebih lu kalau buka si jodoh tubuh mau lihat yang kamang guru di tong itu mulai Gabi, ala tulang. Mereka nami si hoping do kami ngarisan. Di degan oraku sahak maju Tuhan semutus serta. Dari tulang masalah kita. Tapi kita menggorak rajai di tulang rorong nami. Dohok di pariban nami. Dohok di raja ururamuna. Warira tangka songonino masalah dia kamiso. mau lihat na amang guru anak kira aja doh anak kinamora aida ada pola gawi ajarak ko lau mano pahami kaulah hulam taring otusi bunga pola no saudi ra taring otu pariban oto baca partai lo sapar lagi Gitu? Oke. Maksud itu iya di bawah. Pasal kamu pisau-pisau. Ya, anak deh. Terus rencana nih? mau lihat yang kasar lo gitu Susah. oh ya saya itu Tuhan Tulang. Tulang. Lawan Newton. Tulang robot. Dia tulaka. Oh, oke. Pariban nami suri. Oke. Nabi tulang. Jadi doa maghrib dulu akan rajani. Pagi semua anggo nakasih. Apalagi bertulis terkali tulah-tulah. Mereka kas doa rajani somerita di balangan. Nabui terpatu panyong akan nabi Muhammad. Di mana satu rajani. Pertanyaan ma, tulang, doa karena tulang. Saya tulungan nama akabat salongan minyon na pinagusman aka diulalas ni Rohabe di tapasakna asal bagay siya ni
asa mahiti tabal sokat tatok katikilan petulang dititiro kami tokinay lao marsoba tuadu panirajay las disobda tong gunung nami jabak na balga dari bona dohot jabar dirajay tulang orobo dohot jabar ni pariban nami dohot raja ni rumah sahuta nami mitorajay itu semua kata Gali. dihamu perhubas nami ngecobe ready oke raja nami raja nina kalau nami kira jumlah nami do holong do bahasanya katulang ngamion siahan nasalu surira nak mengalih godang akapasu-pasu Tuhan misaluhuna ope ido nami telu Tuhan ro tujuh raja ilamar soba mangeleh-eleh anggiat pakatikan ng roh di pasar Tuhani akapasu-pasuna Tuhani lumubima tu pinokarni na jutor alani amang na malami ay manihani godak soba-soba gabi lah horas naong pinasaha mo na tuhami nung kudalohami piso na gajang laos pipasaha tamu do proto tuhami songon pasi dua na pangkina sudah mata hedo tulang roro nani suak songoni nang kariban tulang roro tulaka laos pipasaha tamu do soy nagura
Tuhami alani mangiru mahai dulu tutuata saya masih kaki nauli marbalos minadengan si pasahaton yang mata nomor 2 di Batang di Hamuna tujuan nyarion kisude koparani ibu avion asa tiur dan tujuh jala tiur Pernida muna tujuan areon pasahaton yang mana nomor 2 di Batang iba duduk mau lihat emang di Batang nunga di pasahat kaburo ni nang amire tunggu pasahaton kami mau lihat emang di kamu akan diraja yang baru nau pasahaton sopa diu anggo ulosi ka sana kali jadi langsung itu orang baru anon tunggu baru kami baru tuh hari itu tahu kami nanti tadi waktu baru bebir nah si pasahaton kami no si hutiunya kena tulang bonggoro-goro kami songon tadi dua-dua asa pir mahoki bahul-bahul pacawangan pir atau dimuna saya ilu juga pada orang pada songon itu nah wena pasahat kami kubo yai manggota kami kita ngoro Ya bicara horas, alai tulang, serta bima. Ba. Nami ada nunga sipul be tortor rami noai kue nengguhan kami mah tortor rami amang nawar nami dorong idok nge dua-dua tinahum wal iyo pinait tupan wahatan baik dalam hari kami kotak segitu laus perungunam Tuhan sahara Dulu ni pantarannya anak ko pantaran ni guru himana tekas di buah-buah muna nang jumulu goding baru jungolu napuro namyon sela ni matutu rohami sirajani hula-hula na tulang muna mata botok kamu donon nami do tong na dohot dohami marhabut ni roha pala ditikyon imanang dialap tuhata siat tonga-tongata naboru namaduon sela ni madi hamu saruhutna akabere nami rajani wong guru nami molo hamate anon ido turpuk ne namangono marga sinaga anak somani si majuta matselas rohanami huberek kami hamu binar jalalas dor hamuna mencakok kami pala ditikyon siala lima akarjana yang boru pala dipertikyon dang dus nita hitta doi yak kepertuan yak kena tua-tua molo si batu kon nami songon lulus panengari nama dihamun sa duduk na kabir nami amang guru nami molo songon dia pe dos ni rohatan non amuma na mengatur kon asa dos roh nami nang bison kami sinaga dos si majuta jadi na posno roh nami dihamun ko kerja amang guru parang ngasomod dia pe hami non parro nami takas roh ita dahamu parang ngasomod dia molo tuk pe hami jong dison masih tu satu hita disiak ke kerja amang guru jaladak ya rupe huraza huliat tewabe kaulot tate alai tongdo masih boto kita di ruru ya kabarelo tadi jetuk semodi asa dostur hat tate kerja rami tapat tumba majo hidup waktu di kita kana amaran kia sampai saat jo aka nanek si pasahat ta atur kamu unang adong aidu parjong-jong tan wae ngalasi majuta dosina gado tinggal pe kamu atur kamu madengga asa roh kita mada boto nak kerja ni mangurta Ini suruhnya. Ngerti. Bicara. Jadi semua ini pakai kerja yang guru. Kamu menung mengatur kon. Molo tung nanak si pasaton nami 20 mah nanak si pasaton nami alai kerja yang guru menung mengatur kon. Tu dia hasahatan di nanak si pasaton nami. Songon ulus pan komite omna.
Ini guru asal pita kami godang nami. Jadi dia mau pada nami. Ala negro nama kami mada boto nak kasih bere nami nak kerja ni guru nami. Asal wae dawang maju godang muda-muda pada muda wang waktu kau nak sopa-sopai. Di baik damang be undang mulai kudu tidak mang ma anek rumah kami pada waktu siraja newang burnai baik damang ma godang nama ngaliati ya saroha bila pada waktu siraja newang burnai nah ulinai ma baik damang
Somonima Kerajaan Awang Buru. Raja nami sinaga si Medusta. Opudoli nalagu. Berdayawa mahamu, kanyoro mahami, pasal kisulagan jami. Tu otik seseria tapi nasa ni lebih kismon. Ba kasama tuan. Saya kita betul na dinesia dihansa lukna. Aka persalongan. Saya baru tulang berjalan. Anak sedang dia besok menimbani tulang. Ba Posumarawan tulang. Ya, Kerajaan Awang Buru. Katakan berdorogasion tulangan di sinaga. 5 juta sinaga. Tua-tua na mangito. Siapa? Na tua-tua na mangito sa Sinaga. Na tua-tua mangito sa 5 juta. Pariban. Sinaga dia no. Pariban ini dia no. Pariban. Jalan. Iya. 5 juta. Na tua-tua 5 juta. Ma, Abe. ala suramu Raja Nami. Gabe Kerajaan Awang Buru alas ruang habis. Jadi mau lihat ya mak. Piso manang tasyon na nilalungay para sa mga lugar, para sa mga tabi mga kitula. Gabe jalan orang Awang Buru. Orang ro mahami mana baru bangun na tula. Tasudar na pun tasapot pala. Tasudar sa mga tasudar tula. Gapas dito mga tanaw kan namin siya. Madudu. Sosoni ma tula. Tasudar pasal namin ima sabar muna sa mga gagawin. Bilang ko na ba kasama tuan untuk sedia tula. Alas si patakong ngayon ng pagkamas mga kateribata. Hindi ron nangyari. Saya berbentuk madahan pagdulong ko na ang kapatalon. Madudu. Amak na laro namin. Nanero namin, parang pa, ilagan dulu namin. Kahit naman mag-uukot na sopay.
muak kerajaan yang baru nami matselas rohan nami bola didikyon dilihat kamu sangat Tuhan di balas samu tangan nami alami tonggo horon nami Tuhan muna raja yang guru nami nak semua diberi nami anggiap matuk tujuan ni arion molo nak kamu tu dulu atong dapotan apa bagan aloma dua tahu tu toruan dapotan mol natio anggiap beri tujuan ni arion dipatikon hujur matu topi tapian tu dia betok kamu saluhut na mengalaka pinopar ni perlu namion tu si mahamu dapota persau asa bagon orang tu menani agata di robian ngahoras sami majalo tu gadana masa luhut namu pinopar ni puroron na mangalean jadi kamu motor cok kami buat kerja yang baru jadi songonima pada nami tidak ada dua-dua balige tahu tu pada tio parapat panatapan ni nauli baik damang madi habi si tio pada muda mang matu hasaratan nai baik damang masih